none hari icyo bitwaye se Mungu wangu narabivuze abanyarwandakazi wavuze ibiki gutwa narabivuze sinabibabwiye oya kenze turaziranye depuis très longtemps no ntabwo bintunguye ubwo nyine rega aba diaspora baba mu Bubiligi ntabwo aba municipal aba bakecuru mu Bubiligi naguhaye urugero mu Bubiligi umuntu wabaye muri Belgique umwe gusa wisonera nemera ni umuntu bita Lili Pupe hari ikindi gicukura ibanza rero ngo bita ngo Lili Biju ariko wowe nuwahe yarandikaminze nguye ni umukire nguye ni boss lady nti uri boss lady ngo yes ngo yitwa Lirinde ngo ni Lili Biju nakasana usanga ari gusaba agatima ngo mwampaye turabo ndavuga nti turashize madasi wowe umukire wajyana abahanzi muri ntuza bro naje gusanga ari nyamunsi urumva ubundi hari abantu mu Bubiligi uyu mukecuru ariko turi abantu simple n'impamu ntabwo turi abakecuru mu Bubiligi warongoye Soshomura aravuga ati Soshomura ndaguhesha ibyangombwa je suis belgiamique ni belgiamique whatever something like that bo mu Bubiligi ubwo Soshomura bajyanye na Brian muri Belgique Soshomura ntiyatorotse yaratorotse agezeyo yaratorotse umugore amusaba kumurongora munyi urumva Gofa aragira akagira inkuru none Soshomura barakwepye yirukira muri Swiss Nisi bigenda bite ageze muri Swiss bamuhereza ashaka akazi andatebo urumva sutable yo gukora mu kabari ko guseriva bro muzungu arasinza mukubita icupa umutwe w'umuntu abaturukiye mu Budage kujya kwivuza ageze yatanga asanga ntibayizi yurira imodoka asubira iwabo ikabuka yarasubiye inyuma buriya yahise amanuka yise nawe urabyemeye Kenzo wallahi uyu mudamu rero umva ngura Pamela ntabwo nshobora urana umuntu ufite izina ni umuhanzi sinjya ntera blague ariko Soshomura normalement yabaye umunyamerika ubu ngubu no umunyamerika kazi ya yabonye impapuro yego mami ngo iwori mu kigenda kumanura nese ko yabonye impapuro ngewe umuntu uvuga ntawe uzi tuzi yambikiranye wowe ukora ibyaha byambukiranya imipaka muri showbiz ese Golfa washize muri Bex bikarabukunda mbaye neza kambara amashagari kandi wagiye ndashatse kwereka ishakoshi ifise katari ya make kandi ushobora kuba uri umutinganya ni gute ukabutura bw'ubu Steve Sake wangu mundebere kabisa umuntu w'umugabo ni gute yambika ubuntu nk'ubu bukaza man nereka nawe usigara ujye mu matwi none Golfa ubabara hehe wenda vyambaye none size ukuntu wapfumuye amatwi uzapfumura n'amabi ni umutinganya Kenzo il est mignon il est très mignon ivyo byumva Golfa dakatize wabuzwa niki kuri pano yanjye wamasewe urumva niko ku buryo ntashobora kumenya très mignon ko avuze kuri agakobwa keza hari umuntu hari compliment baguha sibyo akaze nkubwire iyo très mignon abakunda wiza yayo mashuri psychologie wiziki bamubwira wa mugore utanyurira Golfa moi je suis BG hein araka ndebera Kenzo urampemukira kandi Kenzo nakubwiza ukuri ndebera vraiment no Kenzo uratwemeje ndebere kabisa wabonye Kenzo ko ari we muntu uhangara ngo shiro cya Kenzo akaza kirega abagore igitsina hano bakajya muri DM koko oya shiro yavuga Kenzo kandaza amagara Godfa iriya foto ajya ashyiraho ntabwo yaba yambika utwo dukabutura ngo byemere urakoze cyane genda muri video na posting je nambara amabox abiri Kenzo iyo cya kintu ntabwo ari kugishyira muri iyo kabutura ngo byemere none se Kenzo wambara amabox abiri ngo bigende gute kugira ntibigaragare simenera abantu kugira ngo bibohe ngiye kuvuga ijambo Kenzo ko tushatse kumbwira ko ndusha Kenzo that's a nice place though kikwereka abagabo bimbwa none mwabasenze mugiye kurata iyo mirizo yanyu hano mwarase amakofi
ariko Imana yabiduhaye ngo tubirate Godfa. icyo niyo mpamvu mani bana yo boro barakumbaninga Kenzo ariko si uwo babitana sorry na ndayishize go by mistake naringiye kwereka ubusa bwanje Yes. kandi ngo abangaba ubu abangaba ngo nibo batezweho imiryango yabo kujya none ninde yakubwiye ko dukeneye imiryango abantu bose ntibakeneye korora naho reka kwamamaza ubwo buntuza bwanyu ariko uyu muhungu yabaye iki shira ifoto wambaye costume nk'umuntu w'umugabo ndayifise nayo nyene erega bibaza ngo ntayo ngira yishyireho Kenzo yishyireho wereke mame ngwino kuri kamera wankiza iyi ntuza mu gitondo oya ibaze guhura n'umukene nka Pamela wo mu Bubiligi uzi ko mumaze iminsi munyibasira Pamela namaze kumutera agatoki nabonye ari mwiza Pamela akuze nk'ubutaka uyu nguyu yakoranye na Rosa Kabuye bagifata u Rwanda namwitegereje nsanga ari muri abandi batazi yose ni insults ko ndikumva uri kumuha compliments kwanza yewe hano Pamela namaze kuma compliment kare kandi numvise atari igifura niba biri kukubangamira umbwire ntaza kukubwira ibintu bikwicira umunsi Pamela ni muri igifura umbwire Pamela namwitegereje nsanga ari muri babadamu batanze insinzi u Rwanda rufata ni muko harabura gato wari uhageze Nemba Kenzo urabare tugisha koshi nayivanye iriho kitwe na mwese ko shira cyariho shu okay iyo ni DH get ariko Kocho wow musubize muri big screen period nakoze kwifotoza rata we kwifotoza Kenzo reka mubwiza skincare on point Kenzo uragakobwa Kenzo zazo duhe skincare routine yawe hano Kenzo uragakobwa keza Niko ese ubundi Kenzo ya konte yawe yabaye iki yashyizeho igitsina cy'umugabo wa Queen hano barayibaninga ariko we bahehe wa mu Queen wawe yarongoye akani Burundi noneho Kenzo arababara kuko Queen yagiye atamuhaye Kenzo aragenda afata umurizo w'umugabo w'abandi awushyira bahita account bahita bayisiba ase buri so waje ugasuhuza umuvandimwe wawe Godfather yeah what's up Thank you Monoma tuno tugoro Itewizo Nazitega hii Kenzo umeze neza saya kuryama raget yishimye Wilso yo kutishimye Wilso saya kuryama raget Willy suhuza Kenzo yes batoneke bite bebe nuko batangira se muhungu nuko bamutangira nuko batangura ese Wilso nuko yo nyuma yuko usanze Mucoma ari umutinganyi wumvishe warira nifashe mu myanya yibanga mu myanya y'isoni ndagira isoni Eric shiri wanje bite se mwana umeze fresh nizere ko weekend iri bugeze ariko nawe ndabizi nujya wikura weekend wayiteganyirije ibintu byiza na kakawayini kawukunda ariko kana kawayini ukunda na kawayini na kajuice kuwera muri mu kirahuri mana hari igihe njya mbona live zawe nkabona ufite ikirahuri n'akawayini niba ari wayini baze wowe umbwire neza ahubwo se ko numva niba uri muri shawa niba uri gutekinga shawa niba uri gukaranga bimeze gute naninge kukubwira ngo nyorereze video uri gutekinga shawa da niyo byaba ari byo buri abantu atinze siwanayinyorereza ubu ngubu tayari warangije watinze warangije ukimara kumva Mucoma gutya wumvishe bagenda ukamubaza ngo hello wumvise narira nabiriya byanwa koko bro ngo nabiriya byanwa koko Willy yo
watekinze shawa se nawe warangije Aka ndakwiyamye. Kenzo mabiri kumena. ako se wese amakuru y'iminsi Amakuru ni meza bro. mfite ubukwe Muso we ntwari ufite umugore. Ni wa kabiri. ako se barakuroze wowe hari umugore wambonanye njyewe uri kuvuga umugirlfriend wa sa nari mfite se ahubwo hari turi kugerageza urukundo ubwo byaranze turimuka ubwo se wowe n'abasanganye muracyari kumwe ubu ngubu mfite umugore kijya gihe nari mfite umugirlfriend Okay. Congratulations. bibaho Congratulations guys. kandi you are invited uzaze rwose tuhashumike Umva. Ujye kumbwira date gusa. ni umunani Godfa you saw the invitation Did you okay now we check so Pamela bite? Mbe wisoje ntumbona kutamvuga. Ndiko ndagenda kumurongo. yaje no kuri video yangu wanga kumubona Ndiko ndagenda kumurongo Kenzo reka. Ese Pamela ko kubonye agahunga wiriso nta uhunze. arahunze ariko ubu Pamela ntabwo ari muri za drama zo kuri Instagram Pamela mumbwizo ubu Pamela ntabwo ari muri za temu zo kuri Instagram bura ntabwo ari yo Pamela yaje zaraheze. Pamela ngwino uyu Pamela buriya nta kuntu ari muri za Pamela yarashumika reka tubyara. oya sha Pamela vayo Ariko yishumikira ivyiwe da. Ni mubeshera sha wiso. Pamela kwaje kuzamuka Umva Godfather kanimanukira. wiso Pamela kwaje kuje agahita agenda yari ifitiye mood ndapfuye Oya. Wisha aho guri ngaha wisha. Uzi ko bamaze iminsi banshumika banyitiranya nawe. Pamela ngwino umbwire wiso yagukoze iki yo aranza kandi mudamu twari dufite mood what the fuck Bye. no way Pamela ngwino yagiye yamanutse vayo oya zamuka shujuru Cynthia w'umutinganye kazi zamuka umuntu akunda abahungu Kenzo Pamela wanjye bigenze bite ngwino uri umukire sheri ntabwo nibwo ngere kuvuga ko erega muri abakene mu diaspora babanje Mari Pamela sumuki. ese nawe ko udakunda abahungu ese Pamela bimukendeye guteke shahamagara Pamela agaruke Kenzo urimbara uvuze ke umamuvu mu menga ikindi kintu. Okay Kenzo zero ndakora amazina yawe munzanire ntuza Pamela aragiye ariko Wilson rero azengereje abantu uzi ko Pamela abonye Wilson kamera neza kamera nk'umugabo urangije kagwa Wisora Pamela ntaco ba. none ko atazamuka si Pamela anyway No fungi. mfunga njya hehe ndafunga njya hehe nagomba ko aribwo mbyutse Uvyutse none ha? mbyutse none bro Ese kumenga bisa Michael. wowe ntayo ndabyutse ariko mbyukanye imbwa y'inzara shaho Sha nanje nibwo nkigera mu rugo. mbyukanye inzara kabisa ndatashye naniwe ndaza ndahena urumva mbyukanye inzara nk'umuntu wasambanye Sangapi uko? saa 5:10 Sangapi? Nijoro. saa 5:10 Tubarika amasaha 3 yose mwana wanjye. yabyo saa 3 atatu se abiri Hari umuntu afite mu Michael. Nyandiko zo. ubwo ninde Entre mi wewe nyene.
Mimi. Karame. Nice. Hey baby, how are you? I'm good. How are you? I'm well, thank you. Can I have your snap? My snap, of course. ubwo nyene ariko wumve ko niba uri nagacurike hamye unyita umutinganyi mara ukabihindura none erega muri hari muri na passport hari igihe mujye munatera mukanatera ariko Kenzo ntageza kugira ibigambo bikakurakaza okareka njyewe okay wamunyi muje no kwa subscription 6 months papa ariko Kenzo wagiye mwirongodesha thank you so much uyu ngwino no nindi wow thank you wabibonye aya ibingibi nibyo bita urukundo rwasubuye gusubuye muri iyo screen wabwanga cyo n'ubundi wayishyizemo muri ntuzi none se Mimi wabonye ko bimagiye kuvugisha Kenzo oya arabana ngiye kwiterera agatoki wantera agatoki ukanteye nabi hano hari umuhungu ugukunda sometimes bashaka ku understanding type yawe Kenzo who me? You mean my type? Ndaguhereza ninde mukobwa uzi? Rebecca. Oya Rebecca, she's my type of iyo tugeze ku makoini. Mbahanda. Nizo nkubeshye. Hano I have two types. Ngira types za support. Uyu muntu ankunda nampe gift yareke kubimbwira muri commentaire. Ndapfuye umugore yaraye umutigara arakaye. Ariko ubu nta muntu ushobora gukora ibitangaza agahita avana hiriya yashi. Umutera agatoki nta kibereyemo. Ngo wiki. Ubu nta muntu ushobora kumwe ngo good morning. Kano kayashi kari arasa kagira ngo stop. Usoba toneke. Yo. Ubu ugiye kujyana wambaye ubusa. Ubundi aya abgamba. Aha Kenzo bizute nawe reba. Nyuma y'imyaka utangire kujya uheha agahinja. You my brother. Sibyo bintu I'm looking forward to. Burya ibintu mbandi gutekereza bizanshimisha. Aha. Nakubera kazi amafaranga ngo mwana. Ariko nanjye nzi gukora. Umva ikibazo kitaba amafaranga. Ipa ntago zihenda nawe uzazishobora. Thank you for subscription. You're welcome. Abwo se Godfa. Twishura kuzihe tariki ko ntazi igihe bazayatwarira. Ntabwo nanjye mbizi ntabwo mbisobanukiwe. Reka niba uko kwezi narishuye ntago ndishu. Oya ubwo warishyuye ni buri active. Nabonye uyu munsi ngo apo yatwaye $2 wasanga yaje iwawe natekereje ko byaje iwawe. No, yesterday waraduhaye gift kwa gatatu. Yesterday waraduhaye gift kwa gatatu. Who, me? Yeah. Yeah, I had gifts to give yesterday. Ejo navunjije. Nzanze mfite $10 yo gupfusha ubusa. Ugeze guki? Mu mwaka abo ni bande abo mu Rwanda badafite PayPal. PayPal? That's a fancy way of saying it. Yeah, you can only cash out through PayPal. Shamba PayPal umuntu acagenda kugaranga twanje turi karaka. Noneho Kenzo niwe ufite ama echo. Yani
ikamveko ese Kenzo uvuze ngo nibugeze home kandi ukorera home uravuze bakorera online akora online ese naba ari mu rugo usakorera mu cyumba abasanga afite n'akandi kazi ubwo kamukariya nakavemo nawe gacuruza ako mami uhora unsama buri gihe mvuze Kenzo nejo bundi warabinkoze mami akunda Kenzo urumva ese wumva ko wamuvuga nyine nuko ahari mbifite nk'umwanyereka umanutse uriko uravuga nandi kwigira mu bintu bitandeba nk'aho ukorera mvuye ku kazi kandi ukorera home kuri online oya hari igihe bisaba ko traveling ukajya kureba umuntu tour ukora amatour umva mama agiye kubyishimira amahuma no Kenzo yabonye umukiriya aragenda akamusangira ubwo si umusanzi yari no umucaginga menshi kurusha of course afise kwishura flights akishura everything so chachaze ma muri yandi magambo Kenzo ni indaya y'umwuga gopfa ico kijambo c'uburaya uza musada bari kuzakumarika muri bya bagita Kenzo Kenzo kuri wedding nzafata mic mvuga ati mumfashe twakire indaya tuzeranye ikorera online ubwo umugore wazo kubaza hiyo ndaya muzinaniye nimba aho mwamenyaniye nambwira ko nanjye nkunda ko hari igihe ngura uzabwira udamu ko waguze Kenzo ndaguketse shawa kumenya bizakunda kuhora pe ntabyo batanyitiriye nta kintu gishasha wabuzanye cy'ingenzi nuko niyeze uravuze ngo nta batoneke nta mucoma no anyway mvuye muri photoshoot ishana ya regagende mu modoka navyuze y'ibirenga ariko abwo natubwire mucoma nawe agura abahungu ko mucoma ntagagura abahungu gusa nawe yakugura ntabwo agura abahungu abasaba iby'ubuntu ni ukuri ko Imana ikangagura ikintu kimwe urumva ubutinganyi bwa mucoma bwarantunguye mucoma si umutinganyi cyana ntawe umutinganyi ahubwo ni igisobanuro cy'abatinganyi none se Kenzo wagenda ukabwira umuhungu ngo akugire biriya gutya ariko se mwabonye amacati uzi ko mu macati ari sheri shushu bebe mon amour mama yake kuvuga umuntu nzoguha uzokwifata ko ariko we ntabangukira nawe nyene oya narigira beka mama menshira ntago ari umutinganyi sawa rero hari umuntu nzoguha uzokwibuta wifate ku munwa w'umuntu igihe nari ndi mu Rwanda hari restaurant nagiyeho hariya Kimihurura nyirayo ni uyu mupapa mukuru pe no mukuru maybe muri 60s ziwe and this dude afite abana n'umugore and everything ariko yarimo gutereta my guy friend yes no ukuri iyo restaurant bayita ngo iki numve ko ariho nanjye banereteye oya ntayo mvuze wambwiye izina nanjye ndakubwira aho byabereye aho ngaho Kimihurura ese batonekewe baguteretse bashingiye kuki hari igihe wasanga yuwagaye mfite ubwanwa bwawe ibintu sheri wanjye arabikunda fo maybe you have much nyine ndi kuvuga sheri ni sheri wantereteye yo ntabwo ndi kuvuga umugabo rero oya umugabo nyiri restaurant we yaterese umugore wawe niwe yaguterese oh wow interesting twenge n'umugore wanjye turateretana buri munsi okay tubihoramo ariko iso sinori kagiye kuryama agarutse gute yarankumbuye reka yaryama gute turuganira kuri ibi tugiye kuri bino ariko rero hari wiriso umve Godfather reka rero bwasuku ivyo yankoreye aja kubaza ngo se ariko se mu ngomara ya sha wiriso ni igitangaza cy'umugabo hari ibintu noze Kenzo yavuze uhita ugenda utamusubije yaravuze ngo uzi ko bamaze iminsi bamutoteza ngo bamwitiranya nawe noneho nanjye nagize ikibazo batoneke ni njajwa asi nawe ndamaze bamutoteza bamuhora iki
bamubeshera ngo ni umutinganyi navuze ngo bamwitiranya nawe kandi nawe ndabizi ko utari umutinganyi batoneke ivyo uvuze sivyo bavuga ko mfise mvuga nka Wilson kufite ijwi nk'irya Wilson yese okay numvishe nabi cyangwa ivyo n'ivyari mu bwonko bwawe sha Wilson waje numvishe nabi mumbabarire babonye umujene kwa kapano ariko gasigira nawe kuri zero genda tubamenya buke sha none se Godfa umuntu avuze ngo ndinjajwa we kubibwira abantu ko ndinjajwa ubusubujajwa ninde ni umuntu umaye gift arakoze cyane Thank you. ninde we Kenzo amwita Faida 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 n'umukire tuzi Faida Faijo Faidro nagira Faida nagira n'umu uko niko ndeshye abisora kuzi cyane ase Godfather Bucyoma ngo mwaje gusanga abagore abahora something bigaragarira amaso se tuzi ko abakobwa bazirana abakobwa bahe bazirana ashaka kuba mu rushako maybe byaragoranye abagore bakunda kugirana utuntu two kutumvikana cyane gusa nawe umugize umugore Muchoma amugize umugore wa Kenzo we Kenzo ametoka ameenda wapi? acha nimrudishe. Mbona unasema sad Dajoli? Mimi mtanasema kama Dajoli. Nibaje kai James Mike ariko namanutse kugira ndavyumvize CJ ni Godfather. Reka mutinge ntimushaka kumvuga. Ufisa Mike agenda. Yumva kaci yagenda sivyo? Usanga afite Yeah, it was him. Yeah. Afite amafone abiri. Nese ari kuyakoresha yose. Wise warumpamagaye. Ari mvuze nibite? Nishawa makuru yawe. Nipo. Bega byagenze ko amaye kwaracyarimo. Byahereye. Yavuyemo. Byaheze. Nari mfite telefone iruhande rwanjye. How did you kandi James ariko birambana wiwisha byahereye hehe ndavyibuka Faido thank you Faido ni wowe wawe ndavyibuka oya Faido yakoze substitute ubwire bahara abantu baba bafite umutima rero nzo next month top gifter Faido Rega Godfather natwe dukunda akanwa kawe nkuko abandi bakunda ibirenge bya Kenzo ngaho batone kugira amagambo bamucuma ni benshi ase bato baravuye mu Rwanda turi kubyumva baravuye mu Rwanda kera naga havuye mu kwa mbere oya
abesh kandi nzasubirayo mu kwa karindwi. oya ariko ni wavuye mu kwa mbere wowe cyagiye mamamagara hani hari mu kwa gatatu niba atari mu kwa no navuye mu kwa mbere 29 narindi muri US. Ya ngo mu kwa twaguhamagaye mbere yaho ahubwo we nuko utabyibuka. Umutapote mvuga ari mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu pe ariko ushobora kuba wari wasenze n'inzoga engo cyane kazi mwana wa mama natwe tuzinywa ntaho zatugejeje yahomvye vyinshi aya ntacyo yahombye wahombye hangover no gusiba akazi akazi ko ndagasiba nagasibijwe n'inzoga cyazari ibindi bituma umuntu aseba akazi gusa inzoga vraiment nta kintu cyatari naho none se ngo Jackson Wilson iyo usibye akazi wenda ngiye nsibye akazi hari n'igihe navuga ati ndajyaho saa 4 nari gutangira saa 12 nkawe bigenda gute ko aho mwatangira atariho muramusoreza jewe sivye mbasivye nyene je navyo no gutegereza undi munsi ya kandi jewe sivye umunsi umwe n'umunsi wa kabiri cyasiba kubera ko twebwe umunsi umwe imisi bayibaramwe umunsi umwe so urumva nta mpamvu yo gusiba umunsi umwe kandi n'ubundi bari bubara umunsi umwe nyene ko mubara nabe umunsi none se icyumweru cyanyu kirimo iminsi ibyumweru 2 n'icyumweru kimwe nyene like iyo usibye gakolinga in sick they give you 2 days nyene imisi ibiri bayibara nk'umunsi umwe so urumva rero kenshi iyo ukorinze umunsi umwe uhita wiyongera no wa kabiri kwa still babibara nk'umunsi umwe nyene ariko nanjye nuko nkora iyo nasibye umunsi umwe mba ndi kunywa uwundi ndawusiba ryamye kubera hangover urumva nanjye umwe n'umumaramo 2 ebusori 2 no nk'umunsi umwe iriya misi yo kugwara njyewe mu mwaka ngomba kuyimaramo yose ubwo iminsi yose uburwayi iminsi yose waba wemerewe guhamagara kugwaye yose ndayimaramo barayisigarana ngo bazoyimpembere se kandi barabyemera ko warwaye koko ariko ntabwo gusaba igipapuro cyo kwa muganga ni uguhamagara ndagwaye period ari haye none abapilote shabarahira uzi ko umupilote buriya Godfa uzi ukuntu ari umukobwa mwiza mwana twiganye nakurebye nsangura inaga fake account none uri kuranyandikira ibyo mbazo ubusa urumva batoneke umupilote ashobora kuza ku kazi yagera akavuga ati wapi ntago nta ndi buje numva nigwari ntabwo uri mu mubaze ngo umva ariko na hano kugira ngo werekane doctor's note nuko umaze icyumweru udakora naho ubundi iyo ari by'imunsi n'ibiri ntare we nta ibyo by'ama doctors ni ukuvuga ngo ashaka kukubwira ati in my mind I don't feel like ndashaka gukora kubera ko nyine bavuga ati urumva umufosinze agaterura ikidege akagenda agahita agikubita hasi umva amapilot yatameze neza ubundi twaba abapilote turwara ukwezi nawe nari umupilote turwara ukwezi kuzima yes urwarira hehe mu kihe gihugu nje mba muri Amerika ariko nyine iyo wakuye sick baguhereza ukwezi kose bijya rirankanze kabisa n'igihugu nanjye umupilote w'umugogwe ntawe nzi pe ntabwo ndi umugogo none se ukora kuri airport ntabwo ari umugogwe bari umujyama ngomba kuhava za Musanze nje nkora SDF ngakora MSO ni umunyamusanze nabyumvise MSO na STF
Kenzo nawe akorera kuri OF na IG. Turumva twese dufite utuzi. Aho watoneke n'ishano ngo nanjye ni OTR. Kenzo wumvise OF ibyo ashatse kuvuga? Arabizi ni Kenzo yabizanye hano ejo. Arabizi mbizi ari kuri OF ndumiyo. Twakuza confirm. Oya mana ashatse kumwega ko natwe dufite hano tukonese ibintu bya STR na STD na CD n'ibiki byose ari kumbwira. Na za STD nazo zirimo. Na DVD. Ano sakoranye ntabwo nabisobanukiwe. Batonekewe. Oui. Genda kuri Google yawe usacinge SDF. SDF. Nanjye nkora OTR. Hoye wogenda kuri Google yawe usacinge SDF. Usacinge Pilot Jeff. Iyo nkora United Airlines, nkora SDF na MSO, nkora Kentucky Louisville na Missouri Montana. uri pilot? Yes. Wasoje cyari amasomo yawe ya piloting? muri umaze gukora amasaha angahe? Ndikumva ndi kugukunda. ukundana nguhaye location zanje nguhaye n'izina ryanjye. Weho nsacinga umaze gukora amasaha angahe like ubundi uyu ngo yararuta total hours umaze gukora? Weho nsacinga urabona amasaha nakoze. Nese ninjya kugusacinga baranyereka amasaha umaze guflyinga ko byose barabikwereka. Kendiyo Reka ngendiri arese gutangiye gutuka ariko biri so none Kendiyo ni igitutsi. Nese Kendiyo ni igitutsi. Ariko njye mfite ikibazo kimwe. Kuki tuba twumva nkaho turi entitled ku buzima bw'abantu? Umuntu niba yanze kubwira ikintu mwihorere kalasi. None se ndamututse ndamubwiye ngo Kendiyo. Iyi mubwiye ikinyarwanda. Ikinyarwanda Kendiyo ntabwo ari byo kandi ngo sigitutsi Kendiyo mokunda byacitse nase Kendiyo sigitutsi. Karameda nurakara umbwire ngo modere tubirukane bose. Oya nje ntago nabirukana. Pilot sha. Pilot. Sampa umunyenga. Kashayide byawe. None uri kuzana none uragira ngo Kenzo uhe abakecuru abari uza kukurusha ijambo utwara indege bite byawe ari. Natanze itangazo ko bose umbwire batumure. Natanze itangazo ko nzabana n'abakire. Nina ufite n'ijwi ryiza ratasha. Ugiye kwigira nka none. Gasuku. Anga ni shaka mbe mucoma. Nabwo renda kuza gusura u Rwanda ndo umugande njewe. Banange je bari kusebo. Nawe je bari ko. Banange nze uri muganda wange. Banange. Ayisa mwene wanyaga kai. Siri munyarwanda banange nze ndi mutabani wa Kabaka. Ko karatwihakanye. Siri munyarwanda banange. Waretse ibyo uri kuvuga ukavuga ikinyarwanda. Nawe nze ndi mutabani wa Kabaka. Bano banyarwanda. Bantu bamwe umeze ko uravuga ko ngo sindi umunyarwanda. Madamu wanje ni umunyarwanda niyo mpamvu uvuga ikinyarwanda. Wanje ni umunyarwanda sha wibutare uri muramu wanje. Ni nkivuga nabi. Wose icyo kinyarwanda wakigishijwe n'umudamu wawe? Yego. Shaba amanota kwera arakaze. Ntabyo nemeye jewe. Ntabyo nemeye.